Lične stvari su odmah pronađene na mostu. Maja Kovačević, bivša zadrugarka i sestra nestale pobednice Velikog brata Marijane Seifert, uključila se noćas u emisiju Narod pita i svojim izlaganjem potresla sve u studiju, ali i kraj malih ekrana. Kako Kovačevićeva tvrdi, dobila informaciju da je njene sestra ubijena, a da neko pokušava da sakrije istinu. Moja sestra se nije ubila, nije se ubila. Nalazi se na staza 9, dvojica su odvukle niz padinu 30 minuta. Moram prvo da se smirim. Nakon rođendana na kojem je bila, imala je svađu sa dečkom kojeg je udarila i otišla, on je krenuo za njom, udario nekim alatom u glavu, zvaju čovjeka i njih troje su se zaputili ka Šljemenu. Na Šljemenu su je dovršili, ubili su je kada su je vukli niz padinu, nisu je. Dokumenti su namješteni, čovjek koji je plaćen da je ubije je ostavio njene dokumente na mostu da bi izgledalo kao da se ubila, ispričala je Maja u emisiji uživo. Marijanin nestanak prijavljen je u aprilu prošle godine. Policija od trenutka prijave krenula u potragu za nestalom pobednicu Velikog brata. Njene lične stvari, telefon i dokumenta odmah su pronađeni na mostu Mladosti, ali od Marijane nije bilo ni traga. Upravo zbog pronađenih stvari policija se fokusirala na pretraživanje područja reke Save. HGSS, ronioci specijalne policije, dronovi policije krajem aprila krenuli su u potragu za Marijanom. Pročešljali su korito reke Save oko mosta Mladosti i obalu, ali nisu pronašli Maju. Sredinom avgusta iskorišćen je nizak vodostaj Save, pa je ponovo pokrenuta potraga. Nažalost, ni tada Marijana nije pronađena.